Isda! 120 lat kilo, isda! Kamamingaw ba yan ng adlaw niya nang? Ano, ini isda? Nakita ka ng isda? Oo, isda. Nagpira at kilo. Tag 120. Palit na, sir. Good man ini. Kaya, munit pinakadako nga isda nga. Wala na mga kwan. May bangus. Wala mula. Wala, mula takbaligad niya na. 120. Piste ka mabahal man ni mamaliga, piste ka. 120 kilo. Oh, barato na nga nito, sir. 80 na la, 80. Dire, sir, kaya ito na akong puhunan kan. 115. Mado ka kilo tak papaliton, 80 na la. 80. Ha? 80. Mado ka kilo tak papaliton. Dire, lagi kay... Puhunan. Para yung malit ng baligya kay may nagsuri din kanina, tag 50 lang kilong tamban. Inay mo. Hindi, pwede 110. Sige, 110. Okay lang. 100 na la. Waray, kwarta. Mado ka kilo tak papaliton. Madaton yung mga kilo? Oo, duha. O, sige, sige. Buko na. Mado ka kilo. Ibalit tubig. Ibalit. 2 kilo. Oo. Sige, butang. Sabay pa, dugi pa. 2 kilo. Malimbong timbangan, malimbong. May malimbong timbangan. Dire, okay let. Sige pa, kulang pa ito. 2 kilo. Alay, sige pa. Itipo ka na Sige pa. itipo anay. Oo. Sige. Muna leton. Sige, anay, babalik ko na. Kakatok na dito, balay. Isda, babalik ko na. Kuhan, yan na balik ko ha. Net bayad. Babalik ka katok na eh. Babalik na yun. Oh, Kay sige. Kuhan. Ay, salamat tapit na man maubos ita ako ni isda. Wala tulatong kulad tong tao. Salamat gud ako nga hapit maubos ita akong isda. Pero anay daw kanina pa man tong tao. Gusti ama duhaon na ka oras na ginulat-ulat ak. Adi na, sunod lang din ko. Inugasan ko anay, sabunan. Salamat ah. Salamat. Bayad niyan na la. Kay, di ba masulig mo man yan na kulok? Badaw. Kunin na la. Ka. Sige, Kay gawat. wala panganak ko, kuan wala Sige na, panganak. babayaran ko. Ikaw dapat akwarta na yan. At to nag-asawa lumakat. Nangumpra. Sige ha. Oo, yan na la. Oh, sige. Masulig ka kulok ano? Oo. Sige, salamat. Kadi ako. Ano, piniste iya pagod ginaubusan na ako ng isda.